Ma bohlokwa mosadi o se hlokometse hore o setse hona fela mo mme batho ba qoba. Kgele. Ha o busy a twa mosadi mona. Wa tla nna le wena mosadi. Tjheteng yana o sebeditse ka nnete mosadi. La e le hore ke utlwile nna ke makala ke re a o seo. Ha mefuta e mengata ha ka le dikoloi. Ya ba o fihla kgetha ho tshwana le wa ka. Di se ka jwale ke nketsisane. Di a tshwana? Di a tshwana. Mofuta o le mong wa koloi ono. O fihla re ka ona hantle hobane ke na le ona. Hona o batlang. Yebo, tla thula palo. Ha o senyetsa palo o se. Rakgadi ho tloha moo fela ho tla moo o sa tla koloi. Ho di ratwa moo. Koko. Yo, dumelang ya basadi. Mampho mosadi, etsa bona go lokisa tsela ena ha hobane bile o tlo re senyetsa dikoloi. O diretse fela bonyane batla bashenyana ba mpe ba ekate ba re go koloi tsa rona tla itse hore di tsamae. Hona tjeo ke o bone go ya khitla. Mme a khitla mosadi. Ke tla senyehelwa mme ke di bumper. Ha ke tsebe haeba mme Matiselo mona o la a bua le lona ka morao a tswe ho nna mane. Mabapi le taba tsa di furniture tsa home fittings ke mane mo ntse re batla ho lokisa matlo a rona ho be hantle. Akere ha ke tsebe haeba ona sa le etsitse hore ke mo file visa ya hore a tla kwana the furniture a lo ba jwetsa hore kannete re se re ikemiseditse hore jwale hantle na hore mphile visa o nkile leng hobane ke la ka o jwetsa ka re lo ja o no rata kapa o sa rate ne ntse re tlo tla ka the furniture re fihle re nke ntho ena home fittings scheme re tswela pele rona re lokisa matlo a rona ya go mphile visa o nkile ka na o se mme Matiselo wa tseba mosadi ke rata ho ntso lwana etsa jwale he mosadi jwale e nngwe hape bomme e ke le biseditseng yona mona ke taba ena ya ke bona le mpona hore ke kene ka wine mona e tswang uwe ke re la tseo re ka nnete ke rata ntho tsa boleng jwale re tlo tla re keteka faufau lena la ka le kantle ka mona jwale re santsane re le mono tabeng ya koloi ke ne ke batla go nna le lona re tlo tla re buisana ka taba ya car shower ke mbele basadi car shower ke mona mo e leng hore lona le metswalle ya ka le tlo tlameha ho bona hore le nketsetsa moketjana e leng hore le tlo tla le mpha dimpho tse ipapisitse le koloi eno akere mohlala Mampho o tlo tlameha ho bona hore nthekela ditaere tsa koloi eno tse 4 akere Matiselo wena o bona hore nthekela dirimi tsa koloi eno ma bohlokwa wena o tlameha ho bona hore nthekela dijampara le teng se ka ba dijampara fela e be dijampara tse mona tse leng hore di a itself jumper eseng e be ntse ke tlola ke kena le batho ke re tlong jumping a tse ntse ke di batlang ke tseno di a jumper ya ho qeta mona nthekela bo di triangle tsa teng tsona se ka ba tse mona tse go tse sentse tla di le jwalo ke batla tsena tse styleang tse o kgona go dikobola ke tsona ntho tsena tse reng ke dimpho tsa car shower ke ne ke batla ho tla utlwa gona lona le plan ho nketsa car shower ne nna bo mme ke tlo kopa tshwarelo ha ke na tjhelete o etsiwa ka nnete ntshe merero ya car shower Matiselo bosadi wena hantle o bele o bo e tshwere kae ntho no batlang ho etsa jwale se ka o mmonela mosadi e mona ke kgalemetse tabeng ya go o ka re wa mmone ha se mona ha o batla ho bona ke atleile hona jwale thabela mosadi e mong ha ke a fote ke mo gona ke reng ha ntse le rera khasha bona ka ntse ke kopa le ntshe ha ke tlotla ke atle go nka patala ntho tseno tse turu hakalo mosadi se ka ba itsa tweng khasha wena ke a hloka wena ha o tlotla o itlhotlholla wena be ga o batla ho kena taba tsa khasha jwang wa mmone mambo fa di class re tlotla re keteka koloi ena re ntse re tshohla rona re bona ka re date ena pa itseng ke fenya hore re itseng khasha motho a se ka batla ho ntshenyetsa letsatsi e ka nnete khasha ke ntho ya bohlokwa mpe tlhokang tsa